sini je Central Executive Committee ni joto adong rokbai tini sing saratit bani sini YTF Youth People Federation ni joto adong rok phaimanjak paikya sing uilano sini smai thanglene ning butangno o pandano organize khaine bagai phainai 26 tarikh 26 June o khumulungo sing program organize khainai o smai thangnani bagai tai amoni logi sing adino sini district committee tai block committee ni observer bo saklai rnai Kenapa sih? Abang di sini saja. Omon bagi sini sing discussion khaileo tai logi sini greater Roland movement na teibo sing kok salai sini Tai kaisa je sumung ga kami abang sini tibra sar balance sidra ka drugs ni bai kobal jag mutung abang tei nong youth je drugs tei sini je government sing kaisa rehabilitation center khungnan bagi chaito glai tongo o 1 মাস 2 মাস 3 bisingo sini rehabilitation center motamuti building kusamo kaisa chengjangnai tei amoni logi oekta NGO kami ba para ba bazar wise kai borok campaign khaitongo drugs abuse nati bagi sing komuri man sinti basa area rogo amni jotono chaito glai tongo chesta khaitongo